Короче, кыздар, біздің шын пароліміз мектеп, өтірік пароліміз садик болады. Никак мойындамаңдар. I got lumps in my throat when I saw her coming down the aisle. I got the wiggles in my knees when she looked at me and sweetly smiled. Взяла кредит, купила мебель, делайте теперь тут уроки. Все для вас, любимые мои дармоеды. Теперь это не здесь буду делать уроки, спасибо, ура. Ты что делаешь? Мам, мне туда удобнее. А я тебе мебель зачем покупала? Это уже... Как же вы меня достали уже? Қайсың жігіттер? Су шекшесіңдер ма? Шек. Красавчик. Молодец, мужик. Да, брат. Hello, it's me. Жігіттер, таксимен сөйлесіп қойын, отсыңдар шкендер. Давай. Сен симайсың, брат. Hello, it's me. Папаға звондап жіберейінші мен. Брат, сөйлесіп жіберейін бе? Ана. Болды ма? Брат, сөйлесіп жіберейік. У вас недостаточно средств для звонка. Кстати. Hello, it's me. I was wondering if after all the years... Алло, да, сәлеметсіз бе? Мадинаны ма? Кім сұрап отқан? Қазір. Алло? Привет. Нормально өзің. Ага, пойдет. Одноклассник. Жоқ, оны білмеймін, оны сұрамаппын. Ладно. Давай. Мам, одноклассник қой. Лапшаны ілмеш, Шын айтам, одноклассник, мам. Қыз болайын деп соңғы. Жігіттер звондайды уже. Жуан. Ау? Менде вообще киетін киім жоқ. Қалай киетін киім жоқ? Кеше ғана алдық қой толтырып салған киім. Олардың бәрін адамдар көріп қойған. Қалай көріп қояды? Кеше ғана алдан ғой бәрін. Міне, қара. Көрдің ба? Маған киімдер алу керек. Аты адамдар сөйлей бастайды. Анара бір киімін қайта тастамай киетін бопты ғой деп. Человек, который не умеет врать. Брат, бір звонок қойшы, звонок қойшы досыма. Телефон жоқ па? Телефон жоқ па? Я шық. Брат, шаляпина сайына апарып тұршы. Жаяу жүрмеңіз. Давай. Брат, шөлдеп атырып су берші по-братски. Брат, өзім шөлдеп отырмын, жоқшы. Су жоқ па? Брат. Жүрші, заттар көмектесуші, заттар тасуші. Қолым сынып қалған, братан. Давай. Сердце мое бум, бум, за сердце мое, бум, за сердце мое, бум. Это сук Шанель, это сука как Гуч. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сука модель, 3 подруги для куч. Это сука Шанель, Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ, будто... Эй, чё сидим? Работаем! Вот, братан.
Кетті, кетті. Кетті ма? Кетті. Блядь. Где? Ламборджини. Давай. Пятница, и в моих руках опять моя задница. Yo, let's do this. Жан Турбай, ваш документ. Дубль 1, кадр 1, терпила. Представьте причину остановки. А, не. Все нормально. Езжайте. Счастливого пути, терпилы.